Tusonga na mbele basonga ka Sivitalini munene wa Kitui Level ukevuilwa ni kiko cha kitai itina nguthu ya Athukumi kuthesya Sivitalini ungu wa kambuni wa Asumwa Enterprise unengetwe kandalasi ni silikali ya Kitui kuvetangwa wiani itina kwitya musaala wa myai ila mathukumite matekuivwa Athukumi 14 kuthesya Sivitalini ni mati ya wia bala mwenda gavana wa county Dr. Julius Makau wa Malombe kuikithia ni makwata ndivisio Onesmus Chalo ni wanene namo nukutwelesya. Athukumi thanthatu kambuni wa Asumwa Enterprise unengetwe kandalasi ni silikali ya kaunti ya Kitui kuthesya Sivitalini munene wa Kitui Level yumbenza matema wiani na kwata kambuni usu misaala ya mina kwa kila maweta manaikisyo ni director wa kambuni usu itina kumwitya musaala wo mainena na mutongo TV Athukumi ani maweta kana methitwe mateo kwata ndithisyo kuma kwi kambuni uvandu va miina vala methitwe mevuilitwe ni mathina otondo makwelesya. Nina Athukuma kuthesya ku Sivitalini ambapo nithukumite kuma 2021 mwezi wa thanthatu mubaka 2023 mwezi wa 8 kwa bandu ba miina na nathi ukulia mbesa mbosi wa kola na Asumwa anambiye ni munengetha sati yake na ndiye nukana mbesa sioneka kaiso. Athukumi amiweta kana itina wa kuandikwa ni kambuni methitwe metilwa ilovia sia kuungamia ngalama sia uiti kana NHIF indi mavigiana kuwasi na kwenda kutumia kadi ya uiti kuungamia ngalama sio mayethia kadi isu yavikia kuivua ni kambuni ona kuithia methitwe metilwa mbesa isu otondo makwelesya. Mwezi wa kana mwaka ono tuyakwa na mbesa na komisio mwana Sivitalini katulani na kuna simugu kuna sene tumie NHIF yako kuivia mwana bili ya Sivitalini ende ila na minio kutuma namba yakwa manzie si NHIF na newa kana kuma ila ya vungwe ya ivo na silingi onoma ambapo ethi tetu tilambesi isu na besu onoma watu ipia sienda hapa munene. Onawia ovo menda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe alikilele na kuikithia kambuni wa Asumwa Enterprise no ameva musaala wa miina na ingi ekunikila vanene makambuni ala onde manengetwe wia ni silikali ya kaunti ya Kitui. Manali kawe yani njia kwata ona mbesa ona njia kwata salary twendo tethwa twendo kwata utethyo kwa kukuma kwa kungavana. Athukumi mitula moti director wa kambuni wa Asumwa Enterprise mwandu Asumta Mwangangi kwa kulekelele uime wa mwi bila Athukuma Sivitalini wa Kitui na kutumia ndeto sia kivuthia kula mai. Ninokie nethia na mthina school wa kuiba mbesa no kana siana sio kasonga mwe school kuma mwe wa katano sia school no kana andikwa nini message ni mwalimu class teacher wa mwitu wako grade 2 ambia ni kuendeka na school nuna alia ku school sana ni kuma katika register ya school na the school ila naendie ninako ni madam uzo simu adila simu Asumwa na mwandikia message nda reply ila nokia unungi kwacha numa school nokia anabika abikyo nokia ni the ward 7 abika okiambio ni kontetia ambia mutheno no mandika kutumia message kana ni mutabio wa school ngisi atiwe na amwe Bidingwa movo ni wendeana kuthiana vanene Uthukumi wa kambuni unthini wa Sivitalini wa Kitui Level 4 valam wethia vena nguthu ya Athukumi nyanya makambuni manaikisyo nzani director mate aive na indi mavikiana kuona livote visini wa kutetea akisia mwene nthi valovisi wa kutetea akisia mwene nthi nabu unandikie kambuni valua ukulitie uvikiana kuiva Athukumi aya misaala yo valuolo na atungivisyo ni director wa kambuni matuko thanthatu mamwi wa Mwanza awetetega na maina kwata mbesa kwisila muvya wa uiti na anengwa ivinda muvaka matuko 14 mamwi wa Mwanza no kana kumaiva vala matuko asu 17 uneke yesilingi ngilia na imwe 13 maana ana na miongo 3 accountini sia Athukumi asu na balance sio ile na bikiana kotala ana maiva matuko miongo ile na imwe mamwi wa Mwanza kwisila nzia ya M-Pesa ovisini wa kutetea akisia mwene nthi. Nina vikiana kumumantha director wa kambuni mwandu Asumta Mwangangi vala wetakana kwithite na mathina ma ilovia muviani wa uiti na kwata mbesa no kuiva Athukumi aya na ingi awetakana wenda ndanevuta mundu na ethitwe ayiva kadi sia uiti na indi awetakana Athukumi aya kutia wia kumanita kambuni bingi kwithia ikulitie mawia bindani silikali ya kaunti ya Kitui itangasite myanya. Natolote niwe ni maive na jina lonja mungu wama natolokile woni. Ndina tiyo ndile ya payment
Sinapendi mbizi mpinge muno na ndena na account lakini ndino ni munene na ambe tukuiva this month tuyetelete tuiva tukile kila kindu nilivota vilingwa movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui. Nito Onesmus Chalo.